Ar benai duna hadin bagila dabban jurip yaka projek Shillong Western Bypass hau benai jelio arja arpsan ke projek kepadai ke Jingkieng ya ke surok 2 lane ke pasdang na Sumer Ribhoi District bat ke bankot hasok yong East Khasi Hills District haka khat khandai tarik unai lar arja arpsan ke office jong ke Deputy Commissioner East Khasi Hills District kalapa dau Magister ban let me syaka jaka ke badang pentrai ya ke surok Kejingwan poi jong Magister uba bat kum ADM bakmi ya katanat revenue uba G Warjri bat banyak kendo bat kinong mi khamat ke Dorbar Pyllun ding yai area ke badai ke senjok jong kinong bat kam shnong jong kit arpulai teli kishnong ke dei na ke jinglek IT ya ke sithi kum ke jing ujor ha ke sitarik unai lar arja arpusan sya ke Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District Haka sithi ke bakila IT sya ke Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District ke kong Rosetta Mary Kumba Kedai nomor ke jingyo i ke jongki bagane ke surok kala ban bu jing ma ya ki nonglek nongwan batru bakala don ki jingja jing tua khendau haki benta ki bala pentrai ya ke projek ke bakila ongru haka sithi bakim kwa ke projek kan ja Kumba ja jong ke jing Orpait ki Jingkieng ke jing Khyllem jong ke dom jong ke yeng Dorbar thau an bat ki wei Kini ke projek surak ke baka jingjrong ke long Kumba lai pupra kilometer ke hap hapo ke jingkmi jong ke National Highways and Infrastructures Development Corporation Limited NHIDCL ke baka jingmang pisa ke long Ar1000 klor tingka ke baka kuntop bat ke jingseu bailot kesan ya ke khendau ke dei ke bala yat syat namar ke sorkar ke labu por ban pendap haus nam araja arpun rio. Hakabe day pagajingwan jong Magister na kalyang kini ginongkit kam jong ke Dorbar ke bakentop yo Presiden ke Dorbar Pyllun ding yai area uba Sibret Maulong paru General Secretary ke Dorbar Pyllun uba Hambar thank you kira pensngau bayamentahi kin ap ayu ke sorkar kan jubab lingba ke kaipot ke ba ansepen mi hadien ke jingpa jurip yakane ke jaka te na kalyang kacungi kemot nakapor kemot ni ila tanpau hi hawi de kani ka surok namar ba Kumba kalong hadu menta kani ka surok kamde ka cumtoy poj ba lalong kumbong by president kani ka cumtoy cuno cingsha kani ka surok kuma pe pele isa da khmat kani ka surok cingsha da suwan be nantai sulit be ni satai mut kadang beng be kani ka surok abang ipet menta kani ti surok ne nai mut ti mut chna building na chna kanu kum long ngimila mut dor su ba kani ka surok te kalau penlengo adu ta te nakaliang kacungi kemot ba nakaliang cungi daun baring ye hi ngi ba de tang kan kacing le bat kacing sinai ni surok kam de kacing mentoy pa ba andre tang kacing lutsan bat ka kadi ai Kumba suang no kadi ka kata kala pencot ya kamariang hadu kata bat habade kini ki cakarep yang cungi bobon ki pentor si serum bobon ki cakar berfait kala sucot tang na bata ba ka komti in surok kemot ba So there are some prescribed standards in IRC, so that we cannot go beyond that. For example, in highways it is 7%. Okay. So for example, let us take 2 points A and B. We have to connect it straight. Okay. When we try to connect it straight, we have to go like this. But if it's going beyond our permissible limit, the only way that is left out is we have to increase the length. Okay. Just to increase the length, we have to take this turn, and the turn also that are being taken, that is as per the guidelines only. Because we see it from here, it may look, or you see in a small paper, it may look like this, but it's not. When you see that turn, for example, the vehicle movement will be very smooth from there. Okay. And for the vehicles and and other safety measures will also be incorporated after the construction is there, because there is a valley on the other side, so crash barrier, kya. Okay. So everything will be installed there. This is the first thing that you were concerned about, the twist and turns. So this is the minimum requirement, and that we have to follow to make the slope a bit slant, or else it will be very much upright. So for small vehicle and heavy vehicle, it will be very hard to lift them up. So that's why for increasing the length, we have to just take 2 rounds, and for particularly reaching that particular point B. Okay, this is the case. But at the same time, too much of twist and turn, their concern is it might lead to some risk. No, sir. Habere bakani ka joint inspection pemtas ni nak jengi hakani ki tarik sedian ma si tarik wagas ada pesan ngelawan bu yang ka presentation ko complain habere bin jinglong jingman jo kani ka surok Western Bypass halor jing jingnam jing pek ba sinong tele jengi nglik bu jing thok bat halor tu jing thok nglik bu ngi nak liang EDM ma ba warjuri beri additional in charge of revenue ila respon pat matas ngi ngila yo lang ni ke joint inspection rangkat napok mai
bat mengi ki rurba joka dingai ba area bat kunjuk ru ki engineer pok ka NCDCL halor ke jing keduk jengi ngila batai bi PNI tu ke jing ko ngila ya chakmat mo rangkat ke jing don lang juni i additional DC ngila batai i halor ke jing kelan juga di surak mo jing syahi ke jing long jing man juga ki la ban ong ba kira ki kat ka national highway mo ka surak di sya ka dei ban long ka babej ndrai dar ki jong mat ni i ba jing i tering halor ke jing pet jengi hi la se nak lang jo ka company hi kumba ki clarify hi ki ong ba gila dan la ke jong ka technical ke jong ki tekat pun ke jing pet jengi ba kata ka technical jong ki se ba kala ban feel kan Kemasi orang nak mah, bahkan di surak mata hajaka bahkan lengkot ban shorten di san mah dari mata ngi bahkan nang jerong kerja bahkan si bahkan kalak ban ketak buat dia kajingut jing sep bahkan si kalak balak ban khamtam kabala ban bu jing mah ya ki nonglet yang wan ki bayat nak di surak bun pat jing turning i bah ki don sibun ta ki ton semua ki toning ki division ke bah lak si balak bang tang nuju ulum ki toning ki don kumbasan tli ki toning dekane kadai lak si kalak ban don ke ai ke bah kenika company lasi begini try jaka isi kidon la kajong ka benta ya ke bam kikin lasi kala bendai nataka jimoto junur ngala ban syu kren syai katahi surak usin bypass nya keliu jengi kadingi di area hingim don kanu kudu kipya no sedang ngi kemen pat ngi priang ya ke development ke bawan po kadong kata jengi lasi ada ngidang la ban ra biang nilai ngidang kemen syu bakum kini surak kinang wan hapo kadong kata jengi tidak se bakan kejing tray kan surak pat kam dai ban kata ya kinok sing sunong ya kipat ba ya kitrai jaka ba ki khantam kipat ba nong rep kembala keren syakmat mo ba kajing pentrai ni surak teng ka pentut lu ikalit kawan jeki nong let nyawan kantam kinok song kambun kinong rep ki barep ki jaka spot than sine mo tanah kadau jing thot ki surak kala kata syai ki hadu kata ba bun sin la yo ka complain kajing ujor jengki padahal ki bunta kala kata ya ki umbam umdi kala pendap ki wa mo dak ni ki khandau ngila pandong ki silting kita bersibun baki ki jing ki ba wara le kajing tray tanah jing ngi kerpat ini company ru haba katrai ki surak kamdai pat berkata iki nong let nyawan pet ba no sinong haba katrai surak abi pet ba ki nong thot bat ki no sinong kin om thot kan haba pentrai ni surak tang tahi nak jeng ka jingwan ku jong magistrate kum nangal yang jongi kum ka dingi de ba area ni PNI bat ni yalam ni spot ban ni jing sha nama ba ka surak ka ba kedi company ka try kum kamlong ka surak ka ba PNI tenat bat banora ka development namta ka roi ka pa jong than jongi hi ba koi lengkap berkin ki khot jong ka extuk komiti jong ka dingi de ba area ni ba teng kali ka surak kala shu kumba long don secretary ba kala shu kelan na ju te khamtam kum kete bang i mentale kete kum surak ba katrai jaka di tangkawai kan ba surak pat la kelan da kasau santoneng kemat kabu jing maru ya ka surak bat kabu jing maru nam taki nonglet nongwan nam taki mo khamtam hakawa kala banyalam sya aksiden ke bubun bala dengi kum kedingi di area ngim kren lupa menta ngin kren dala jia kumba jia sku jaka long company ibiet jengi kemat nak yang magistrate wangan tho si bor ke bedai pek ba knang ba ka menginjak ban kren ban jo ban penbej hakru kom ke bedai kumu pai presiden lengkap ba dingi area berkawai ngiyo i ba kanika survey ke mensua tolong ba ke survey de kibriu ke ba kimpat de ki nong survey ke pakan atau kadau kila shu survey dak ba shubut yano kat syaka PNI ke caka sata kilet bat kedi ke surak ke ba kat kum ke survey ke ba ngi i menta kalau ka survey pisa ka survey surak kum ka dingi do area ko ngim don jing tibi ai abi dei ba ka survey jong ka surak ba adap tat ndala trai ngi i bat dei kani ka por ka badang stang ban trai kum ne nak leng jong iru ngi lawan ka por mah ban PNI syakilat patai kubor bat syaga government ru ban sengau ban ut ban ya jing ut ke jongi ban yo sengau nang ba kan ke surak kan nembu jing ma namta kalawai ke jongi nak yang jongi ke mana nilai kenduk teng di office bat na anu senam maladep ni saya lang suaban penteri ni surak yang bangin ngin man rakyat ka public hearing andai ka ba pelengo ini ka Dorbar ni kendit adu menta bang ladep penteri ke surak ni dang up kita public hearing kirang basnong berhoi ber arf langut kirang basnong hoi don we arngut kirang basnong kiba ya lan andai baru kirang basnong ni dang up kita public hearing nak kalian pa na public hearing andai nak kalian ka company kala penteri kini surak ting siala tadi ya train kat baka Dorbar hi ber kirang basnong baro kumba culong ke surak ber ki skim sini ke bawan hi baro kamat habiat en sina ka Dorbar injai da ya train lang Dorbar injai ngangi skam baka ni surak kan long ba ka bayat bayat yang ti ba kanum kalanyi kumba long kumne kumba kalong menta bat kan ka basyai kalong ba kani kum surak mulong by presiden
ba kani surak kamdi ke serbi surak lari ke serbi pisah kata kadi ke pisah lari serbi surak syak mat dabu biak ni tu ba kani ke surak rim beli bumbut baik kani surak rim Habatien pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya